KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali gabathamai jongka Tata Motors Halatko ni Shillong ringkat baka Net Foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Kakinhon Legendary Warriors Combat Teams ringkat bat ka Bernihat Boxing MMA Club kinsalit ban mi khmat ya ke Jilla Meghalaya bat kari India hagar insan ya kura ya ka balatip kum ka 8th Indo Nepal Muay Thai Championship arajar arpoar kaban salong hagari Nepal haga arpo khandai bat kalai pauterik upna ya yong arajar arpoar bala penlong na ke Indian Muay Thai Organization bat ke Nepal National Muay Thai Association Kindon baro khandai ngut ki ban le ya simbenta hagari lempung ya khun bat kin thobru yo samla Johnny Nongrum ubala lai phuwai snem karta bat usamla Mordecai Simon Kharpuri ubala arpo henreos nem karta ki balong ki rang ya kura Muay Thai ki bala pau bha hagari ke Jilla Meghalaya ka record jong Johnny kumbakalong ka bha na ki sau photli ki jingya khun jong u ula job lai pho hunyosin bat sharem tang lai sin usamla Johnny bar usamla Mordecai lembar ke kinhon baro kawai kila penkre penkrum bha bar hakasni balang jong ka arpu nyotrik ubna ya yong arajar arpu ar kin sami na nong ba shlong ban lech chen Nepal ini mikmat Nepal dengan apa menai kulai beri triggerat wadon kan ni katus ni kamtam itu ibla Arab ini kuat kuat te mat iba itu ibla ju support ini te yang kuat matip sepi mangi ni kumka tim Legendary Warrior combat team dan bat ka jingya te jingya trailang ka Bernihat Boxing MMA Club imut mikmat ida jela igari kita kadai haga atnai balai kutrik matau benai kabalong hakat mandu Nepal dari ka jingile ka dari ka it Indo Nepal